محترم جناب رئیس، محترم جناب دبیرکل، خانم ها و جنابان، پیش از همه می خواهم سپاس خود را به جناب رئیس برای دعوت و امکان سخنرانی در این جلسه سطحی بلند ابراز نمایم. نشست امروزه که در دایره 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار برگزار می گردد، برای تاجیکستان و عموماً جامعه جهانی بسا مهم است. وقتی ما آید به اعلان این 10 ساله تشبث نمودیم، هدف اصلی از آغاز هرچی زودتری عملهایی که به تطبیق هدفهای رشد استوار مربوط به آب مساعدت میکنند عبارت بود. امروزها با در نظر داشت تهدیدهای معاصر و تأثیر همگیری کووید 19 که این هدف اهمیت خاصه کسب کرده است، مورد تأکید است که هنوز هم 29% اهالی کره زمین با آب نوشاکی بی‌ضرر و 55% آن با خدمت رسانی عادی ترین شاخه بهداشت دسترسی ندارند. مسلم است که در وضعیت امروزه تطبیق سری وقتی روزنامه 2030 برای اکثر کشورهای عضو سازمان ملل متحد، علالخصوص کشورهای رو به ترقی و کم ترقی، دشوار خواهد بود. چنین حالت بی‌شبهه تقویت بیشتری همکاری ها را جهت صورت بخشیدن به عملهای هم آهنگ شده ضمن تطبیق هدفهای مربوط به ذخیره‌های آبی روزنامه 2030 طلب می نماید. جناب رئیس، تاجیکستان طی 12 ساله آخر کوشش‌های زیادی را جهت پیشبرد مسئله‌های آب در روزنامه جهانی رشد راه اندازی نموده است. با تشبث کشور ما 8 قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در مسئله‌های آب با اتفاق آرا قبول شده است که از مهم و سری وقتی بودن این موضوع شهادت می‌دهند. امروز با اطمینان کامل میتوان گفت که اقدام‌های تاجیکستان در ساحه آب در تقویت و صورت بخشیدن به عملهای مشخص در تطبیق هدفهای رشد استوار از جمله هدفهای مربوط به ذخیره‌های آب سهمی نظررس می‌گذارند. با استفاده از فرصت می‌خواهم بار دیگر آمادگی تاجیکستان را جهت پیشبرد میانبرده مسائل آب و خصوصاً وابسته به پیشگیری تهدیدهای معاصر از قبیل تغییریابی اقلیم در همه سطح‌ها تاکید نمایم. چند پیش ملاقات یکم پنل نوتأسیس سطح بلند آید به آب و اقلیم که تاجیکستان عضو آن می باشد دایر گردید. در این جلسه ما پیشنهاد نمودیم که سال 2025 سال بین المللی حفظ پریخ‌ها اعلان شده، سنه روز جهانی حفظ پریخ‌ها مقرر کرده شود. بی‌شبهه این اقدام جهت جلب توجه جامعه جهانی به همبستگی مسائل آب و اقلیم مساعدت خواهد نمود. امید داریم که کشورهای اعضای سازمان ملل متحد و شریکان ما از این تشبث پشتیبانی خواهند کرد. سبب اساسی پیشنهادات مذکور ما آبشوی با سرعت یخها هم در روی آب و هم در خشکی می باشد که می تواند در آینده نزدیک به عاقبت‌های ناگوار آورده رساند.
намунаи возеҳи ин раванд обшавии бо шиддати пиряхҳои Тоҷикистон мебошад, ки то 60% манбаи захираҳои оби минтақаи Осиёи Марказиро ташкил медиҳанд. то имрӯз зиёда аз 1000 адад пиряхи хурду миёна дар Тоҷикистон пурра об шуда, ҳаҷми умумии пиряхҳо қариб 3 маротиба кам гардидааст. мусаллам аст, ки чунин ҳолат на танҳо ба Тоҷикистон, балки ба дигар кишварҳои минтақа низ таъсири манфӣ мерасонад. зимнан Тоҷикистон мавзӯи тағйирёбии иқлимро дар меҳвари рӯзномаи давраи раёсати кунунии худ дар фонди байналмилалии наҷоти арал қарор додааст. бо дар назардошти таъсири ин раванд ба захираҳои об, мо талошҳои худро дар доираи фонди мазкур барои боз ҳам тақвият бахшидани ҳамкориҳои минтақавӣ дар ин ҷода афзун хоҳем гардонид. хонумҳо ва ҷанобон, Тоҷикистон дар соҳаи оби кишвар низ як қатор таҳаввулоти ҷиддиро роҳандозӣ намудааст. чунончи ҷиҳати такмили низоми оби кишвар ва мутобиқ кардани он ба талаботи муосир, барномаи 10-солаи ислоҳоти соҳаи обро то соли 2025 қабул карда, онро зина ба зина амалӣ гардонида истодаем. дар доираи ин ислоҳот соли 2020 кодекси об дар таҳрири нав ва мутобиқ ба талаботи идораи маҷмӯии захираҳои об қабул гардид. дар баробари ин ташкилотҳои ҳавзавии дарёҳо таъсис дода шуданд. қонун дар бораи таъмини оби нӯшокӣ ва рафъи обҳои партов низ дар таҳрири нав қабул гардид, ки афзалияти ҳуқуқи инсонро ба оби нӯшокӣ таъкид менамояд. возеҳ аст, ки бе маблағзорӣ ва сармоягузории муносиб раванди татбиқи ислоҳот наметавонад муваффақ бошад. чунин ҳолат на танҳо хоси Тоҷикистон, балки дигар кишварҳои рӯ ба рушд ва камтараққӣ мебошад. аз ин лиҳоз дастгирии онҳо аз ҷониби кишварҳои донор ва шарикони рушд, хусусан дар маблағзорӣ ва рушди инфрасохтори соҳаи об хеле муҳим дониста мешавад. ҷаноби раис, мусаллам аст, ки бемуттаҳид сохтани талошҳои ҳама ҷонибҳои манфиатдор, хусусан дар вазъияти таъсири рӯзафзуни таҳдидҳои муосир, ноил гаштан ба ҳадафҳои рушди устувор ғайриимкон аст. мо итминон дорем, ки 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор заминаи мусоидро барои ба ҳам овардани амалҳо фароҳам меорад ва ҷомеаи ҷаҳонӣ аз он бояд ба таври муносиб истифода намояд. умед дорам, ки талошҳои муштараки мо имкон фароҳам меоранд, то мо дар конфронси созмони милали муттаҳид оид ба шаҳри фарогири миёна муҳлати ҳадафҳои ин 10 сола дар соли 2023 натиҷаҳои назаррасро муаррифӣ намоем. нишасти мазкур баъд аз конфронси оби сатҳи баланди соли 1977 дар Мар-дел-Плата, нахустин конфронси оби созмони милали муттаҳид дар чунин сатҳ ба ҳисоб меравад. Тоҷикистон ҳамчун кишвари ҳамраиси конфронси мазкур омодагии худро барои ҳамкорӣ бо ҳамаи ҷонибҳо ҷиҳати баргузории самарабахши ин чорабинии муҳими байналмилалӣ иброз менамояд. дар ин замина мо соли 2022 дар душанбе конфронси байналмилалии сатҳи баландро оид бар раванди 10-солаи
об барои рушди устувор доир хоҳем кард ва умед дорем ки он дар раванди омодагирӣ ба конфронси соли 2023 саҳми босазо хоҳад гузошт. ҷаноби раис, дар фарҷоми сухан бори дигар мехоҳам таъкид намоям ки танҳо дар сурати амалӣ намудани тадбирҳои ҳамоҳангшудаи ҳамаи кишварҳо метавон дар роҳи расидан ба ҳадафи шашуми рушди устувор ва дигар ҳадафҳои марбут ба об ба натиҷаҳои назаррас ноил гардид. дар ин зимн ҳамкориҳои пайваста бо риояи баробари манфиатҳои ҳамаи ҷонибҳо ва ба таври назаррас зиёд намудани ҳаҷми маблағзорӣ ба инфрасохтор омили муҳими комёбӣ дар ин раванд арзёбӣ мегарданд. барои таваҷҷӯҳатон сипосгузорам.